Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Sa napatyen ni Doña Dolores tinakunan ni Bakit Ansing. Ako kwa na ti balay nga ayanda ita. At addapay at tinagibasit na tinaududi. Itinitamot lakan ito. Nagsarita dadayana kan ti inana. Nakuna ti balasang apal paliiwan na ti inana. Kastaunay ti panagulbud ti Doña. Imbaga ng awan ti pakainaigan na itinapasama ka ni Ruben. Iti sabali abangir, nagtultuloy tirangat itinagbaitan dalindon ken Ruben. Agpada ang naibusan dagitoy iti bala, ket nagdinnanog dalangen. Iti san unay nga adayo, nagpaputok ni Unyol, iso adagos ang nagtaray ni Ruben. Kabayatan na, agsarsarita dalindon ken Mr. Fortesa. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Si bibiyag ka pa'y madlagaya masimbang pet, Lindon. Papa, Kunak no natay kan anakiranget kini Ruben. anya? Apay akastamot tanti bagbagam kanyak, Papa. Anya ti kayat mo asawen? Di mo ko maikanit sa bali agay papanaan tinaybagakin ka, Lindon. Damag ko ngamin na nasiglat ang makiranget day siya, Ruben. Sa anak apaatiw ken kuana, Papa. Nakasarita kita inonyol. No saan ka no agapukin ko na? Pinatay na kan day siya, Ruben. Anya? Imbagaday tani Onyol, Papa? Huwain, Lindon. At dadonor mo iti ropa. Kaya tasawan na ita, arag ginubal kayo kini Ruben. Sana maliklikan, Papa. Gaputagpada kami anaibusan iti bala. Nauna naklang. Naunaan? Weno talaga di mo nasiputan ti danog na. Papa, mabalin ka di. Saan pa'y laaday tati pagsaritaan ta? Boss! Apay ka di pinayaban nak? Chismoso! Apay at tinanong nagmatan, boss. Nagsakit ti roba ka. Apay nga imbagam kini papati na pasama kanyak nga enkwentro. Liko manin, boss. Nagdamag ngamin kanyag ni Papam. Sinong batak lang? Isungawan ti basol ko. Anya? Numaminsan, surusuruwam ti agulbod. Naawatam! Liko manin, boss. Boss, kasanon no siyang magtikabilan ni Papam. Gapo iti panagulbod ko, boss. Di agrasong ka iti sa bali! Boss, takon magagas, boss. Pasensya ka na. Di ka nagbungtot. Nagsakitan ti bagay. Mabuti naglagamin kini Papam nga gulbot. Jak kayat ti panagsasaw itay ni Papa. Kaslapay kit din kayat na amatay akong! Boss, Imbes ko maamaragsakan, gaputaan ano pag ti kabusor tayo, ngam saan met. Kayat napaykit din amataya ka. Isuasi ka ito ti pagpapasa ka. Nasakit itakyag ko at iniriter ni Lindon na. Jak ninamnamang adamat gayam amuna itirangat. Naibusa anak lang amin itay tibala. Natay ko maaminan akabusor ko itay. Agraman day Lindon. Sana bale. Adan tupay gundaway nga kita kami. Kagurgurak itan ni Mama, manang Celia. Di ka mababalaw, senyorita. Idi pa'y lang nga imbagak, anasken apaliiwam ni Mamam. Gaputa at dakarkar na nga aramiden na. Wen manang Celia, inaramid ko na itang imbagam. Agasem, naggapula iji apartment da Ignas ken Ruben. Naaddaanan iti Shabu ti Luganda.
Day tamat ti pampanunutak, Manang Celia. No saan ang nagbati ijay sentro ni Ignas? Sigurado adwadan ang naibalod ka ni Ruben. Kat nilakit di mamam tinangikabil iti Shabu, iti Luganda. Haging kaita. Diyak pa'y malipatan tinaibaga kanyak ni Linton. Asaan lang nga iso tinagplano iti panakadukot ko iti. Di na naibaga kanyak day taga po iti pasarak. Nasakit lahat at itakyag ko at iniritir na. Ang imsan na day ito'y tilapad. Tapno diyak ituloy ti panagipares ko. Apay akit kita anak matlatan, Celia. Apay ka di. Adda ka di rugit iti rupak. Ha? Awan, Manang Ansing. Wano, pag silsilusan nakpaylae, nga ginga ita, Celia. Ha? Ani, sana kasta Manang Ansing. Apay ko mga agselos ha. Di kagdanag, Celia. Saan kong agawon kan ka ni Ignas? Siyak tukit din at agbalin aninang yu. Anya? Siya kun ti makamoy ti magastos iti panagkalay sayo. Ha? Manang? Aday bagam, Celia. Diyak amuno kasano ti panangibagak iti... Ibagam laeng, ti kayat mo nga ibaga. Di kag babain. Bak nang kalakit di, Manang Ansing. Ha? Apay nagkatawa ka, Manang Ansing. Umay ka man kit di, Celia. Mabisinak. Agluto taman kit di iti kanan tayo. Uwan, Manang Ansing. Asino dyan napintas abagat asimbrag dito'y hideout? Babaonin nga tada ita. Kasla saan mo ta babaonin tilangana? Kasla aglang-langa adonya. Pumalag na. Ken kasla dasap-sapulan na. Dayjay, inasitgan noon yon. Kaya tasawan dayta, ngam amo dalinton dayta abakat. Sana rumbang ngay may ka dito'y hideout, Doña Dolores. Si Mang Petan ni Papa. Lindon, awanan ti papanakpay. Kagurguran ako ni Diana nga anak ko. Kaya't mo asawan, nagkita kayo kini Diana? Wan, Ibagam kanyak no sa dino ti ayan ni Diana. Lindon? Asino dayta bakit? oh my gosh! Nagtaer alakay. Iso ni Doña Dolores, Papa. Ina ni Diana. Kasta kati. Pudnuti ko na ni Lindon. Abalaya. Abalayan ko ng kanyak. Wan, abalayan. Nagtaer kagayam iti personal. Lindon, panawan na kami paikin ni Dolores, kaya't ko ang makasarita itinalapat. Sige, Papa. Panawan kayo, Pay. Dolores, sumurot ka kanyak, kaya't ka ang makasarita. Sige. Sumurot ha? Iti kayat mo apapanan. Diana, di mun panunutan dayjay nga inam. Bayam nga katang-katang itirwar. Dayjay tirumbeng kang kuana. Auntie Ansing. Wen, maawatak ti marikrik nam. Gaputay nam pailang ni Dolores. Daytoy ti tandaanam. Dakas ti inab, kan sana mapagtalkan. Kagurgurak ti inak, Auntie. Patsak nga adda pa kainaigan na iti mapaspasama kita. Talaga mo't, Diana. Kaya't kukuman nga isina ti espiritu nang linapdak ti bagik.
Sayang dagiti mapanawak no may balod aklaeng. Anya ti kayat mo asawen ang mapanawam, Ante Ansing. Agwa, ti kayat ko asawen. Mapanawak di balay ko akasla balay ti kalapati ako na ni mamam. Ay, nala, tapno di kag pampanuno ti sabali. Ibaga akong tagpaiso. Anya day tangagpaiso, Auntie. Ay, talagamot nga minakasla balay ti kalapati ti balay ko. Saan na kalapati tag nanaed, no diket manok kan siyak laeng. Panawan kan sang putak day ja balay, Dayana. At ngamin sa bala paka kumikumak. Anya day ta apaka kumikumam, Ante Ansing. Ay na, saan na day ta ti pagsaritaan ta, Dayana. Rumwar tayo man kit di ka da Celia. Sa dino ti papanan tayo. Hintay mga ni restaurant. Agbusog tayo. Anya? Kalkalpas tayo lang anangan. Mapantayo manan iti restaurant. Nagpintas ka, abagat. Kaya tasawan da ita, anapintas mo ti anak mo. Napimpintasak nga adayo nga iti anak ko, abalayan. Di nagawagan ni abalayan. Kaputasaan pa yan nagkalay sa dalindon kandaya ng anak mo. Mr. Fortes, ako namnatan kanya. Sige, Mr. Fortes. Ay na, nagtaer ka mo't alakay. Naidumduma, ti kinataer mo. Ano ka din di mapaspasabakan ka, Dolores? Agkiram-kiram ka matan na kumit kita kanya, ka? Maragsakan lang amin, nakakita kan ka, Mr. Fortes. Dolores, nalaing kakadi nga agilot, itinasakit. Anya nga min tinasakit kan ka, Mr. Fortes. Nasakit di puso, Dolores. Gaputa na bayagan na nagsina kami di asawa. Kabailam ka di nga agasan tinasakit a puso. Kabailak, Mr. Fortes. Pukawak ang mamimpinsan ti sakit ti pusom. Nga oray saan kon nga opera. Anya nga ti pagsarsaritaan da papaken Doña Dolores iti may sa aseled. Diyan mo, boss. Itay da pa yung agsarsarita. Amangan no anya manen ti imbagbagaday dya Doña Dolores. Amangan no maigalis ti dila na. Boss, kaslad na milagro, mapaspasama kiti silid. Pagkunaam, Talon nga oras nga dada iti silid, boss. Imposible nga agsarsarita dalang. aniya. Bye-bye amlatan ni Papa ang boss. Nabayagmat asana nagragsak. Kaslat na sa bali Apollo iti hangin. Payakas to iti mariknag. Adda nga tapagpaggadak itangal daw. General. Mabalin ka apatayin ita. Ngamjak pala aramiden ita dayta. Nagturod kamitan abas tayo masideglatan kanyak. Di mo maaramid ti paggap mo kanyak. Kumita ka iti sirok ti lamisaan, General. Nakapaturong kanyak ti paltog na iti sirok ti lamisan. Iti kanitong agtignay ka iti dakas. Matay ka itan. Ignacio, natigagaram kanyak. General, adu pa'y dagiti rumbang asong batam. Lindon, jak kayat ti panangkitam kanyak.
Anya ka di tinagsaritaan niyo kini Doña Dolores, Papa? Saan na narumbang nga mamuampay? Awan ka di ti sabali a dinakdakamat na ken ka, Papa? Apay, Linton. Adda ka di rumbang nga ibaga kanyak ni Dolores. Awan matkit di, Papa? Oh, apay nga da ka pala dito'y hideout. Kulak man no sa pulem latan da ja Ruben, kat patayam. Ha? Lindon, iho. Nakasarita kami dagiti trabahador iti laboratorio ti siya po. Nakunada kanyak. Asaan na nasaya at ti panangimaton mo kadakwada. Anya? Tilayan panang patay mo kini Ruben ti asikaswam. Gaputa siya kung timagam mo iti laboratorio. Papa? Saan ka ti? Akayat mo apatayan day Jaya Ruben, Linton. Pues, agpapas kaitan ang mga nupken kwa na. Basta di mon pakibiyangan dagiti daduma a negosyo tayo. Buisit. Anya ti kayat asawan ni Papa iti naibagana. May salaan ti kahit asahon tayo dyan, boss. May sakamutan ka dagiti kagaduami ang mga nopkin ni Ruben. Anya? Kasta ti pagawatak, boss. Sana mabalin. At dalat takarbangak kadagiti negosyo. Oh, saan lakuman asimang sangpat ni Papa? Boss, Aramiden manen ni Papa ti Jack kayat. Jack pa'y lamalipatan ti panangululpit na idikanyak. anya? Naulpit idikanyak ni Papa. Kasla saan nga anak ti pangibilbilangan na kanyak. Kasta gayam, boss. Basit la akam malik. Kabilan na kon. Sigurado ka nga awan ti sabali a dinakdakamat mo kini Papa? Awan ti rumba nga pagdanakam, Linton. Awan ti sabali a dinakamat ko kin ni Papam. Nasayat no kasta. Jack kayat nga da sabali a maamuan ni Papa kadagiti ganuat ko. Nalaing matgayam ni Papam, Linton. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ha? Di kayat ko asawan. Nasingpat ni Papam. Nalaing amakisarita. Anya? Nagmaya tirik nak ita. Lakay Ignacio, nagarabid kay tiriribok ditoy. Ado ti mairaman na matay, gaputo lumabanakin ka. General, Jagay palubos, amatayak, asa na limaban. di mo pala sinungbatan dagiti damdamagakan ka. Ignacio, amom asilang ti panagkanta. Sana ka nalaing ngagkanta. Uray saan ka analaing ngagkanta. Tinapatagkat agbalikas dagiti ibagam. Anya, Amom kadi, no sa dino itanti ayan dagiti anak daydi agila. Ignas, nabayagan nga amom no sa dino ti ayanda. Anya ti kayat mo asawan, General. Agpinpin na tay itan. Dagiti anak daydi agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.